Pamu pasu-pasu parsarepeoni sia Tuhan debata amata dohot sia anak na Tuhan Yesus Kristus dohot sia to di perbadia nuaing pe rahmat kita manang yakun nasida asa gabi pe nadinggan nasida tau kasangapun di debata jala tau tiruhon di jolo Ale Tuhan para seroha buan dia ka pasu-pasu di hati pahot ma pasu-pasu di anak maut buru di Uriam Mamuka pasarapion na sadarion. Rubi mana sida kau menyosalu ada na wujudkon na sida di jolong. Dabai ma ale Tuhan pasu-pasu binasida. Patulus ma na inarsita ni roha nasida. Pasu-pasu nasida di bagasan uta doho pilada. Pasu-pasu ma parkui di mortiana. Dohot parkui di taruna. Pasu-pasu sinur angka pinahanna. Pasu-pasu apallah somonina paludiana. Dokma ali Jehovah pasu-pasu madungani nasida di bagasan sopona dohot saluhutna na jina manitangan bahen mana sida gabi keluarga na mabiar ya keluarga na ringgas martangiang dohot na ringgas mangulauron ai sian hudo saluhutna naru jala marhiti-hitihu jala ikon marhapatean tuho di homa hasangapun saliling-lilingna jala patut ma hati dah konumuna nganti atung tapasahat ma piliata debata martangiang mahita ali debata amanami na di Banua Gijang bodoh harwan di saluhut silehon-lehon na dinggan dohot na sauni bahasa nama upasahat kami masih lehon ni tu kami pilihan nami tu sejalo mai gabe uap na khusus di jodoh pasu-pasu mai jala ramoti asa hubar hasia kami pilihan non batim bulhon harajaumu itu ngato bani Uriam ko hot di biwa buhai maruha nami makite hite tim asalam hutat dahami godang ni selehon-lehon ni tu kami asalam girgir kami mandok mauliate tu ho marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rahmah kita madok di tangiang alia mana manami na di Banua Gijang saya nurbadia baluar saya Roma harajau saya sau kalau meneruham di Banua Tomo somon dari Banua Gijang leo batuan di sadar dua siap hari sisa manusia nami somon pada sanami di dosa di kawan namar dosa una kami tuh pengunjunan berdua mahabisian panang ai horo na puna harajau do tabubur Rodi asal seliling na. Amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani di bataka. Dohot parsauran tu di porbadiai ma. Madungani ma masuk kamu saluhutna. Amin. orang mempati tanami nang parhala nabi saluhutna asa margo kamu sian hami bunani hasutun parana dung sipulan no sa tonga-tonga ni gari jauh Yeah.
Ada apa enggak? Apa pelan-pelan. Dari sana. Naikkan kakinya, Pak. Untuk asa yung bato nila sa iyo namin sa mga tuwa. Gusto namin mga pagbukid asa pagbisakti sakti madilim o di tumatong ani para sa akin asa sumangkatan nila nagawin yung namin sinpok yung doon pagkalawa. Bihim mo ito din muna namin doon palmain namin. Luju-luju ma nangatkakas sa mga. Chok mga kami. Sama tidak nomor dan kami. Oh, kalau hijau pas. Dulu kalau kita mulai nanti dulu sabi natin kung kuno rin yun lang ni pagsakya. Hindi ang mengalahkan namin o pamain namin. Isi maru daw pagsakya. Sama na kami. Iya, pemungutan nomor teh. Saudara di nomor. motor di bawah ini? Horas. Jadi sama di mana jam dulu? Saya mau pura-pura mau lagi. Sebelum kami lalu kami pakai ini. Suri manandira poru pere babere di kos naro di 2 tahun. Halu karo karo di raja di ulang-ulanta sama arari medari. Diod. Iya, sama di rotan. Asa sebelum hubik tahami godang kami amang mangidom kami. Asa jumulo majual luhod lamang tuamat tadi batasi dulu saja. Maula de mamang hanggang mamartinang amat tadi bata manupahi laut sa darior sonang kita suari boribor. No ay pe aluluhod namang maamo sa ito amat taraja. Tadi nama dua nama dok si ajur mula topat. Baik damang dihami godang mula la suduti tu godang sopak. Iya nung di beda manggodang sobay lang sudut godang mula-mula lang sudut tu godang sopa dian horas dihami po para nyo po nami raja ni pospos beda mang dihami godang lihat-lihati iya tatabal mo nyo gani
Jadi sayang dia mapitat atau mata di bata lihat gabi lihat horas di tapoparan yung puta na pos-pos namar hamarangi do namar hula-hula guru. Jadi amang guru molo partikianon di ngamen no pos no mono namang guru pasaton namin no tikki di amon. Abe perlu boy ma di hamu sud bulu. Isomah hita namar dong atu marsyo ulubat di las ni rohata. Hi madalan paduduhon las ni rohai di laut ta senario. Asa mangarade mahamu suhud bulog napdo yan ang kota parmaita parjulo mahamu non pasahaton na uli na dinggan ko yan ang kotay udod man non kasi kita na marang-marang.
Jadi ina mau rasa sakita nomor dongat tubuh teh nomor ranggi tu boru ta masa pasaan ya so ini memang boru hula-hula itu ya mengenai ke raja kami saya lihat mai ta dan di nomor sebaik amil as mengalia ina mu mah udah jamu memang boru jadi so ini mah raja kami raja ula-ula nek rumah lain maksud tua depan ni raja ada raja nami sampai 10 jari-jari pada 10 serau supaya duduk nak duduk bersama kamu last menurut raja ultima raja nami peserta kami sila sinura nami langsung menurut raja budi raja nami ya dia mengurusi jadi semua malu nami naik pasar tu sila sinura nami naik ban magodang na partisi
kiano ima di naman calo pasok-pasok dengan ceripeo tulak na poso muna yung somay do kag tulak na poso ipatulong kami ng sila siniruan namin sila siniruan muna tuhani sa luhog na horong ni hula-hula muna ima marhite pagka na pagbunga-bunga tangan namin rin kamo diba ini ang magbaru di hatapan calawat doon namin masuk ang nilak na matuwa asa bago na maghalto di agatan surubean oras namin naman calo horong ni hula-hula muna sa luhog na nang dipagkanda ba niya mo singkat ni Nabangalera at ang masupasuan sa lorong namin tuwa mo na raja namin ang tulong namin asa tusangkat magpori tulawag pa sa tuwa sino mapinahan gabi na niulang muna bawal tumarap niya mo kapatiga asa dohonan na tabas-pasuan tuwa muna tinalik kulong situlang larosahong tubalian sa nepangka mabuti ang bulan ng bagaji tiap taon bawal tumarap niya mo kapatiga magduru asa dohonan masongan nilok na matuway asa soban ating-ating soban ni si Chamapola bola rupiah mo siya nating-ating ang dulu pasrawa mo na sa inamangamaw na wamong siyan at kagolang asa saat solo sa ating tayo ni Tigaras nung nga di pasat na mo siya sinilo hatuhan pagkarong ni hula-hula mo sa luka sa saat may ta tugalian sa tukarurasak sino mo tinanong dulu tinahin niya ng dulu tinanong Roma ito tinalamang ngayon kamu na sa luhong na raja niya ng dulu namin ito namin lay namin asa mengarani ma amu raja yang itu. Kami ma, song-song ni kasaluna ng tropa ita mangelik raja ni amang turut pasaluna mahita asa rapakita ita.
Ika. Puji ka musiko po, Raja Ima, Majalo. Grabe mak, dia mo raja namang buru namin. Tuksong pe sabi-sabi namin, sabi-sabi nalawang ilik ka muna, las maroha muna, salut na raja namang buru namin. Jadi ada waktu sekop yang Peru. Kata Pak Don, non panggil kami Tuhan muna, asal Pak Kertai dah, kinalaman nomu, ulah-ulah tak. Ada waktu sekopi, asal tamama coba betul nami Tuhan muna, raja ni ulah-ulah nami, raja Isinaga. Tuksi pula kami yang buat Tuhan gunang nami, raja nami, asal marade marajai. Abang nama lo nami. Tidak naik sekawan naima di ulang nami, ima di dokter nami, kepala batik kedok. Ada yang dapat nama dokter dibuat cara pilih hijau di bangka di santan. Benjamang si tio-tio padamu Tuhan. Benjamang panumun-numun.
Iya. Boru sinaga urut. Torica kamu bariban. Iya. Sibirito di matu boru nami boru sinaga pratus. Promuso, ro. Unang marturi sih, Elena Promuso. Iya. Sibirito di matu boru nami boru sinaga bonor. Bunga. Sibirito di matu bere nami, saya di Roma. Bere, terdua pasatemu. Bere di sinaga urut. Bere di sinaga urut. Jalan boru. Iya, bere di sinaga urut. May bere. Iya. Sibirito di motu bere di pratus. Sibirito di motu bere di bonor. Iya, dua. Bere. Saya di dua sa. Asal kita. Iya. Bunga. Sibirito di mau tu paido ni sulit. Iya, lalu. Iya. Sibirito di mau tu na tua di hutan orang Betawi di hutan. Iya, dia muna na tua Na tua di nami. hutan. Na tua ni hutan nami. Itu tahu terus deh. Kita to. Di sana ni mampu, di kuar be nasutar kuram kita 201 per gombo. Iya, boleh dong kalau nami ngasih kopi aja dulu. Itu. Sibirito di mau tu pemerintah setempat, mana per gombo? Pemerintah setempat. Pemerintah setempat mana per gombo? Iya, na tutu ni hutai pe buru matalo. Iya. Jalo na tutu ni hutai.